Ibwega sana kairi murithiri wa Meru TV tukoina mbere kwa twicho kagira na hi kithake tu na mbere kwa tukirithagiria mwerekera y'umugongo kiragira atima no thiete na mbere kuwirirwa kuraitha TV yetu ya Meru TV na bado tuikuririkanagia ati ntu ya Jumapili tukethira twina arantere cha Isiolo kwa uga kariba Isiolo baraba ethiritwe bakenda kuona andiki betu bandeto Meru TV Bathiri FM tukaigwa twina arora tukaina mbere kwa twikuretere mubango wa rumuri rwa siasa kengo tukaina mbere kwa tukithoma mantu maingi sana na twariri mantu ma siasa kagitani aka twina muchorora waku wa ngoro kumana arante chia nkomo atungi mheshimiwa Frenda Kaimendi twina anda ene studio tukaina mbere kwa tukiwatanagia noe kwandirikiga nona kengo tumenya mantu makariata karibu sana mweshi. Asante sana. Habari ya rukiri. Kwa thongo mipio na ingwete kinyano bugi. Kinyani ndi sawa. Ibwega nuntu bwa kwa twina warukirwe munde. Nyani kwa ibwega. Nashukuru sana. Na ngikethakia mutegeri na muthikiria wa Meru TV rukiri ruru eruari ngikwira ketheka onara kuonde ori itugwatanire nikenda tumbo kinyanithia mbere kimantu yara ya kuithira ya Kiusu Kenya Meru County na wananchi wetu. Bwega sana. Thank you very much Mwesh. Na muthenya wa mundi katiba yetu ile kinyume nke 15 kuma kuthondekwa kuruthirwa ugaruruku ni former orari raisi Mwai Kibaki ya yaruthirwa ugaruruku ndikumenya maybe katiba eno twethire twetumira kuringana nago nithiritwe na utethio kiria Kenya. Do you think ni batiri maybe kwegikaragirwa nthi igachenjwa tumandu tumwe na tumwe kana katiba eno twethire twetumira ikatiba ikariata maybe kuringana na moni maku tu katiba era tagwitherie gondero mo wa antu bara baringite bakiwa yes gi katiba era indailite kulingana maoni yako undailite na ngona manto yara yari ndene katibere yari manto amega na imanto amega inyeru ari na katibera ne akariri inde bwega lakini bya koria ya binene feminist ikuithira batoto ya Kenya wazalendo na tuthurite anene betu nakura yes nibo anene baraba kuithira bakiumba kuithira bati kuthiatira bura katibe wita bakethira bati bielelezo bibiega ndene community na ndene Kenya bakethira ndeto iribwirite kuithira chikithiatairo cha katiba na katiba kwa heshima ibo bakuna mawatho yaraba iba mbere kwa u batuma mwanga mwananchi akambirinya kona yaka katiberete ya maana nonto bari example ibo bagwita kutoa example nje yes all right bwega ikuthirire guki nyuma ni ukiarwo muno mantu makonini na ngukumu corruption na imantu methe tukinyama magikagirwa kana makiaragirwa katiba ni no baba ka watu anti kumenya sheria kaita twa Kenya kaka kwi antu bari above katiba na no komea feminist kwira wote ombako nduringiwe no kuri chimbi so wogwarero kuuga mantu uga mantu yare nya wowe ngo kubwithia yes wogwarero karia about corruption and you are leader wowe mutongoria na no kwaria about corruption no bwirita gwigo kwithire igugwa kionanire kembere kia manto amega igugwa kionanire kembere kia kwithira okirwa corruption igugwa kionanire kembere kira ubwirita kwithira wote kubwithinya corruption nyira you are not corrupt na nwetete amitire mega no tongoria njira injia lakini the moment wokethira matendo yaku yareonania manto yangi matendo yaku ya depict corruption matendo yaku ya support corruption no ndo asalinda no bwita kwithira wogore gorwara no bwita kwithira wikata Meri yonde naroko na corruption yeri okaya na onda from mamba mwanka onda asire ikenda ma cha triko down mwanka cha kinyela mtorwa munini burora okinyela kikundi kira kegaiti burukia wananchi kenda mantu yara yethera yagitangawa lakini the moment ukethera wowe ukiriki yare goro no rekaniriria yo mantu yonde yimbere yeta yathukanga mwanka naragaiti gotwika corruption as we talk the roots na merini etete eta mwanka yakinyela antu baraba igaitiburu inyotiri mama wananchi kawaida narare ona corruption igento nomo igento kebwerete kwithira kirio weta nara kethira nyinjirene na ngare ciekuluka wethira buri excess
igendo nomo unapatiana munapita na ibo komea kwa hatarini ugo te karinde ugo chumbeta murango neongare no komea wewe mwananchi otembi lakini ikinyeta naraga iti akipatiwa munapita wewe take manto ya kuhusu inya nara ofisi cheto cha lands cha mwinge ngawe nye iwake nonto cha mwinge ni nyingi yetete mwankaga itiburu watu ekanto barabate ko urwa bakugwithia manto openly yani otebe byo bari area kaba wete openly it is like a normal thing igento very normal kya kara yaka kya normalize whereas imanto ya tebugi nonto wogore rogeta we wote na mbuku mwera re okabwethirwa services otebwethirwa services kwa uya kara office cha thirikari yaka irere private offices kuma office na thirikari pura kuretha ire nya kwena manto yara free kwena manto yara free yaro bwireta kubwethirwa ithirikari eku ugeta watiri ma services ira ringi they are not there wethiro tebye wena bibya kunenkaneria my friend ote services ugeta ate ukona ukano tena services wakarire office cha thirikari ira chi mashinani and they are like private offices yes na maybe ndweno yonde kana mantu mamonde twegwe rais akiarire mantu mama corruption no wabatiri kurwa na ndetu eno yangu kumu number 1 twetete hand on mbecha ira uwa ibanenkairo kenda bakolokie miswanda mbecha ira president wetu auwa ichiwete ikanenkerwa MPs no wanenkana irachi atatu irire no who was that no wabanenkaira kenda bakolokethia atatu irire no na mtu uno wowa aina mbecha nyingi huyu chatiririka igeta mbunge number 2 kia mbunge beto nondo niretete kisungumuti mno ai kwaria ndeto icha bathuririe sana ambunge beto ambunge beto batu tutobuthurete toi wananchi bweto auto represent na rambunge miswande ubo koloka kiare especially the finance bill re etherete kiumisa mwananchi re no bwakoloka iria mwananchi ka bwakoloka iria gu ora bwaya mbecha kenda bomukolokeria re no munene ke mwananchi ura wikirie mbunge kiu kiuria ke mbere nkauria MPs beto na biu ibyo bitomete mwananchi athira thai mwananchi tora woka mato kama malenge mwananchi thai wathira wowa we musiasa na wetete murengo yo wathamo kathama bura wogo kwenu wathamanakia na anto warie lua yo kathamania abo thai kambwire wananchi be macho sana tuwe macho mno ogo wethira no atokulukaire miswandera we kulukaire mtura wa kulukaire te batu akulukairie miswande kuumiza mwananchi miswanda batu ete kwarie birato kuuga ikeugia kuo kulukairie ambi miswanda kwa ukeya ke batu to weterete bara kulukaire miswanda ibogeta kuritira ngui na ato twirende gukonia utato represented na rora ikeugia kuo werete ate wathiete ku represent because this thing is very hurting it's very hurting daine de baruoka metho bambereria kuwa tunaambiwa tunafanya baichoka mashinani to barere only openly let me give you an example Kimani Ichung'wah luera kwaria thaite rararakia nyuma 3 months ago iluenge akwaria lakini re inyache nje lua amberere kuwa hivi na itokomete bwa akarire ahichoka kwa onto bao iba muregere because ka aba igera kya manto era bate kwenda rira arari nare goro anto aba represent aba ikerie biraba kwenda na aba areria watu ege ikioke awawe tate akwarire ahichoka nara no wa muthikira ahichoka te wale uo muthikira aurere ate so woni buranki uga MPs baraba inara tubwailetie mno tubwailetie sana bwechoka tutena babwe na kethire ibo choketa nario buchoke bukemenya abwanite biraborete ibigani lakini MP baibo athire bakirotha mirandi mwanya machukuru kwikira mastima na mantu mangi nyabegirete is not enough na muno mantu empowerment kuona jumbe bagi coordinate it is not enough empowerment yucho ngoi kwero empowerment birabyo kinyela mwananchi okawaida kidogo no the other day tuonere empowerment cheyete yatalano yatwe kama mwananchi kinyero 34 shillings
kakwende imanto yarare ke gazeti imanto yare ke limelight lakini empowerment yenu etigo ere itethi gikundi alafu feminist there is another thing okay yakwa elia according to the regions empowerment we redra china in different ways echiena njira chia mwanya iwango tofauti aelia empowerment yere bwethetwe isundi maeneo yawe eneo yawe ya mbunge ipower so ibikibiki yani ukaili ukona ni ntobira biotethia muntu urakunengira gethe ipower so yera etaga itethia maishene muntu urakunengira bikibiki yera etaga itethia maishene na tekuwa ni ntobikai waila kio kona nonto ni ntobia mureki intobi bibinge na in different things ire chombe kio tethia muntu awataite mwira kana gethre in group wira ya watatenti yaira habo boteto kompora tenti renge yugo bogaite buingwa no kuona kwa into bira ibya mureki sana ibya ari byona na kwinyama TV ne ingwete kianto baba ingi barekete kuona ndeto ile sundi agwitheke nara kwao kalenjini nara empowerment ire ko bwethwa mero ne empowerment inagana ire ya chiembecha chie ya becha onobo no bongo chi uchokera ringi chie kinyana agaitike mwananchi akinyelo ishiringi 30 no abu uchokera hata mashimano ntu mbembe chini ritigirwa antu baba utiwe becha ira nkane rwikama twichokwe kai becha ira bura chi uchoka iko ya chanengerwa mtu feminist etokaga ire ikundi mndura geta gaita na mbese ira nusu akiwa kinyethie kundi ni chitanukire ikiwa cha kinyekundi ne barana bo banengerwa ba ikundi nabo inyaba akalenga chiao chiambi cia kuria kwa uhira kire akiwe kinyela mwananchi nara itangirwe inyo chia thichi koyete itangirwe cie kinyela mwananchi chiringi 30 muntu urakunenganirite mbecha iria nare guru imbibi otoma are akobwethe framework ira ya kinyela mwananchi directly imbibi otoma are akobwethe framework ira komenyete ira through brokers ndira kobwethia ira kere kariura ena broker inyawe ga kwenda kubwethia ukenda broker chia chietate iria batu imutuka uatwe no tukethira ate kwenda kubwethia akaya ke batu directly akaya tunengera tukona obo tukwa empowered akabwethia the likewise ire kubwethio nara konge kethira ne items ire ikoro kwa nini tulete pesa ogo inyoka rega na thayo kana kerega na thayo rore igana rira tikethira rire lakini for example kamba yane na power so we antoba inyayethirane a group of people inyakethirane ikundi kigeta ki empowered na power so imwe power so ira yabaretera mbecha lakini bwe taboro mwegana ikamutukara kanini kaura na bolo indeto ira chi empowerment endere empowerment ire to ure nene yure ota vyumbi na empowered tundu kwende thina na giki basi gatuge thina baba karibu na ati ti baba nene Iba nene kwa sababu akipanga mambo yake vizuri. Ake ya kubanganya mantu ya webwega mantu yara yabwa. Ake ya weta ageta ke ake ya merchandise. Ndauga for example, kwa ya example na sundi. Ageta akabwethe merchandise ira sundi abwethete na ageta acha ground. Na akethera na bwethete upelelezi bwa wakamenya atiri constituency ere ina group igana constituency ere ngire ina group igana ira chi registered menya bwereta kwera rira werere anto registration okuria anto bakwinya bathatu kabana ka batano kana 10 beta ku register ikundi bira na weta wabwethi upelelezi omenya ikundi bi ingenuine okoyoki ikundi biro okona ingenuine okoshuka na intobia ku umekuja sasa na vitu zako no kwa ya ground hakikisha ikundi bila bikwa empowered na kila ikundi kena item muhimu ikundi keke na bikibiki ikundi keke na tinga ikundi keke na tent ikundi keke na power so at least kila ikundi ke kwana na gintu bakana baweretu no ndo that is something iregeta eba rutaira mbecha na baka empowered in one way or the other lakini rera owoke ya mbecha no wate ndeta mbecha cha kulukira njarene cha kuwa na kone ahelinye itara siasa musiasa ake ya ka kwa ya na mbecha ugoriwa ni anto bara kwene kundi ke anto baba ingi mninya bye ke ni na bakwewa we yotha ni mtu umwe ukiaelio nyuma netere ametoroka na ile pesa so what do you expect imanto bena yote kuaba tena experience yende to they know very well na inya bakenenganira nara iba kwethera bakemenya
imburuka beto ba menya kwe gento ba uane anto bara bena manyu so ibo bo find not anyone else anto bara appointment bara beta appointment ibo ba kwa want no ndo iba komenya anto bare ibarie inyache kinya birachi akinya lakini aba bwerete o separate duties baka menyo bukethira hato ko empower antu kato ben power kauma na hato thiate the due processes ire chikatuma bethira benambi bare empowered lakini rira bakaungania mantu we are rewarding our appointment we are rewarding our people baraba weto to arire narangira let me tell you anto ibara omire brokers baraba re yanangira ndangani akera uwo korete okanyira we tebu to kwenda wiko bokuwa korete ogeta okanyira batu tukaringa kolinga na burato wetate tukwenda so anto ibara omire te anto baraba tomanairwa bageta kurairwa brokers bageta thai bare ari directly wenda kuona antu we musiasa kana we mutongoria eta mashinani shuka chini watiri manto naraga itiba weterete alright ibwega no akatu kwiriritie 2027 mheshimiwa na itakanto bambiritie kwebanga bangane siasa siasa itakachambiritie kubanga bangwa na ground na ikagitakara wona antu bathire mianka 5 yathira ndire bachokerete kwenere ntikumenya maybe gomba kwira miru betu ata munokiri kuraitha atongore baraba batikwegwa bagitara kagita gakinya there is a lot mantu baja maingi muno batu turi amiru tubati kumenya batu turi amiru number 1 kintu kiragi uturaga buru ni andauti tunyamu tutu ni andauti tunyamu muntu ashuka mtura kuma 2022 butamona aishuka mwaka yomwe yotigere election yekinya anto baraba kuma kuraya bakauma Nairobi bakauma Mombasa bakauma from the big towns bakeya mashinani kuromba ambi kura bakeya bena kiondo bakeya bakathanania kiondo kira babo bukenjoy mbecha ira bukaua onwa muntu tukwa muntu rate toire ababwe atiche thina cienu atiche njira ire ciathukire atiche bibo toire kuririra atore gethera umere ondote kaumete Nairobi kaumete Mombasa atoire no na ino establishete michiewe na ino manto yawe yari na no anto aromba nara eyete nariko mashinani ate kwenda kuromba tauni nara atoire eyete mashinani na eyete ibangete ambecha yaturombe kura na mbecha iro kare achio atunenkerembia bado tolo imasaibu yetu tusau turie kumenya muntu tutitwire noe muntu ate kwelewa thina chietu muntu ate komya batu tuibao muntu atariganira abatwe ke wetha chietu amenya boikara abura kura urana njira ikathuka muntu ate komenya machibitari yetu inyakero atande ni chibitari ate miani ireku ate utwelewa completely so egitarira muntu ate utwelewa yato muthanie kura ira ageta achoke onara umete au loiba atu for 4 years yo etano ringe bangite kyo nondo na menyere kiondo kirikyo kimura iriambi kura anto beto buranko bwira ntukuyeru ari kwathira muntu na twire ababu kuma 2022 kura ciathirire bwamweta arambe yo changira mwana eta school bwino bwamweta bwena mbacho bwino bwamweta bwena biatho bwino bwamweta bwena thina cia mianya bwino lakini nondo muntu urana turabo watilite na ibo turomo nao bukamenyaniria noe buka igitarira rikinya nondo muntu urate na lot yo bofa bukauno noe bukambiriria kuwatila muntu ureyite mugeni na nondo ena mbecha ende woni birankiuwa andauti mbecha wikwiya ngeni ikoya to achiwata na to okeria ntubara ibo bawita na bakaulo batu tuibao wakienda wanaenda wakiendanga na beta bakaulo bageto choke mbecha ciao ira betere ate baturetere oni burankenda kuira mmiro ni atiri owe chiekire kirato ne kya musiasa ora ya kamatete mbecha kiondo mveo te muntu endete kuruta mbecha no te muntu mbecha ciao cha kuinyangi no te muntu mbecha ciao cio takatukera na uma egitarira muntu eyire mbecha bangite briefcase yo ciatwa kweya bukewa ciurie bombere mbecha ciumite na ciurie bombere source
kana muntu gate ngoe kurita mbeca i na atie yete otwa mbeca nyingi anto boambererio mo embrace bo kara mbeca ire bwato kuwa muntu no mwega muno wa kuya mbeca nyingi o atwa kamboire kauma yes bore ikia kwa muntu ora kurora yete mbeca nyingi aboa muntu ora etochokia mbeca cia for 4 years atahakikisha briefcase ira yejere ni yoyori ikoyora na amechokia banki ni ogararutite kana bwe kethire iplot chaka imunde kai properties yendetie yo kwa mbeca we mwananchi agahakikisha renge ngoira mwandika renge aweta ate guchokia mbeca ciawe so wethira we macho muntu ora bona abukona oni ndirenda botwa kuthima mbi enke bo advice but babu bwene kuwa kwina nto beya abukona uthimete muntu omba ngui lakini kwebwa butawa bakambia kuwa muntu ana kakitu kwina nto bae kuwa bakomba ngui lakini bo abata ngui nto bakwithira batina kakitu those are the best people muntu urote binya enabio urote bia atumirite kwiya kibabo mashinani muntu urari utheri kinya bukona gawicio miaka nini karaena kwake yo bushulikira muntu ubukeyo mwakuraga ukumetene kira muntu aburutira ngui na muntu ura na kwela thina chenu ntu butura abututeni nara mashinani noe kabo tutanakia thinene chenu anaelewa shinda zenu so muntu ura bukeyo mnekira aburutira ngui lakini muntu ura koyo yorete kiondo kiawe tafadhali mbi kiafu na mbeca ira Buraba uganga nkarewa ne chiaro. Anga yoi mumandarea. There is nothing like that. Otinto ya view. Otinto inyago kethira imumare. Muma yura yo korerwa. Nyumba chiambi, inyumba chiakoro ire ya iroka na yes. Kambo ere anto beto. We especially musiasa hato ire. Musiasa ariku. Na menya ndawa yetu impia na gae yete ambia kenda bumnengera kura ringi ni mbeca ire icieni ile pesa ni yenu mbeca ire indaracha ira boge akirwa mbeca ire ira ciari kureta ndawa cibitari mbeca ira ni ira ciari kuya chiembasare kuleni hiyo pesa ni yenu tafadhali na bware mbeca ira bukambereria kuati muntu wetu ne ira mbeca twaria no wetu kunengera ringi ibo bati kumenya Toe kuretera mbeca ira tware njira twarire imanto amainge twarira turekera kiu kwowe muntu uti utubwitheria ngui mbeca uturetera tuti ukwenda change ni bwekire onke alright yes nagatuthi na abo ankomo tukirikiria rugendo bandu rwego goro ankomo rugendo ruryo nkiaririe muntu nkomo na aratigania west tukuye ruari ndi mwira woni no ngwiko rugendo ruryo murungu nendelete ombikira inya na ingwi kwa kweli no safari no mbitite ntachenja mathwani no kankwenda kuritira muntu nkomo ngwi woni nguromba kura cha MCA cha nkomo na kuinyia konene na ntu bankomo inkubwira tafadhali buke yakona buratombikia kuritaniria ngui amu twaritaniria ngui I think nateka ngui kathia feminist rimwe inyari ngui taki michemanie mingi ugeta inya ki mantu yara ya ntu betu batutigite ugeta ciathone bibingi bira bikwithia biekwo michango mingi thai kwaria uma utita witotirima mutongoria urathurira wakura te baba ingi si rahisi ukiona ni kwa andimifu yani ti rahisi utirima atongoria baraki mantu ne yara ya wananchi thai ureta watirima tu ono kabongangene a wananchi au no kato wichomio na bira tu na byo tutethanie na nto beto kethane ana yabo beta chukuru watirima atongoria beto ibaurire ibaicithire na bareta buru na wachoko gaichiuria atiri anto ba yondo 2022 ekuthira bachalo baraba wetere bareta narangoine na baraba agire nabo batigwa inanto babeta they disappear na igitarira ria kuromba kura ria karibia bakeya ringi ukaela kekethi ya mantu ne yo tukungangana ground kungangana weta kuthomethiana nambi
watirima they are not there for them lakini itarera kinya mulaini yoe bango yoko umayo geta yara yo anto 10 baraba bagita bakienda kwaria bakienda kurongo ya wananchi tuko hivi na hivi na hivi uko hivi nde woni wota ikundanja antu betu please be careful itwethire twailetie bwega muno itwethire tukiairinya baba tutania batu thai tukambe ku antu baba kuingia ai tarira karibia twambirira kikuwa antu baba raingira twa confused ibono twarere komea uezu ni tano ntu buka confused nete ibo komenya antu baraba twere ababu mashinani ibo komenya antu baraba ta twere ababu babu erete ochalana bura mungo yo chalana wa mpembe oriku ono babu bwingo bwa chalana kwena another narrative rugono ronge anto bauga anto ba bakuromba ite bakuingia ibeta bakarenthe baranirie bete kaniri oni nkiombo bwira mubire iki babu wananchi anto baba temeo karanthe baranirie kwina inya sana muntu uromba kuma keresiera imuntu ura ta intendete netari intention yekie wita kuritira mwananchi ngui so ke barabonde ba intendete bageta mwankaresini bare mwa gukaranthe na baraniria nire wogo we mwananchi butaria menya bubwirete kwarakia kioge kwena some places ire chiembere mno beta bakiarakia tukundi hapa na pale bakare bakauga muntu itokona ibi na batabi muntu itoko membeja chake amena batachi kwembeja ingetie ya to beja tonge to aya na wa kidogo ikiama o imbeja chake amena batachi o irie to na batachi re weta wa mheshimiwa o noe nomination ya kwenda lakini mtu fulani re itotoere noea mtu mare akethire ingwe agwikwa no yo akaritira nkomo ate arivike kana ingwe akaritira tigania west kana east kana inya Meru North kana whichever constituency kana want itokona mtu o buru ni anto ingwe ya anto akwenda kuruta boya na milainisha anto bongo ibo babwirete kwaraniria kwina tukundi ikundi bibi kwethera bibi akuru ikundi biakuru kwina bira biethera naraki othene mahoteli ne in the center places in the markets anto ibongo baranairia bakauga na ate bukona mwerekera yo ikobukona babwe ai kobugi ka gotebugi njire mtore na ate bumona babwe mtu itotoira no ka totoira no mtu inya twathe itotoira no ere ibu konda ya mtu ombe kya kuruta ngwe ka ate umba kuruta ngui byo byoria bira bieta bikiura na kona rabu na byothurano bukamenyane otweterete babu butithe abo na bate kumya mtona na kinyoge kana kare babu bukauwe mtono etokona no twetate au tubwira simple na bukabwethe ni manto na yayetate na yakagira so nimekuwa nikitembea sana na ibo ndo feminist ngukwiro mbethirete ngitembea na rankomo itombeta kwethera tukirita ngui nyingi ngukwira ngui cha kuthomethia nukona batu itwachokere agita erere moi ira twachanga mbecha che wikiana university thai manto yangara tene systems ito inachio che university funding ntekomea what is going on manto ya shy don't know ntemenya bura shy wetaita shy na scams ina scandals ina manto atekobwa okailio kona still anto beto no bagwitaji medical care iba witaji baraba ingi ukona muntu inya kwina thina meanya weira chie mirine yetu no kona ri muntu eta chibitari akethira ate kumenyero bura kwagirite kana ata kinya level yo menyeri ira kendo kinya ko gwatu ikantu baraba obethira bakwa drained financially ibo choka na renge mashinani wita kurombo tebye bura tukwithira inya tukibwithia ndeto imwe ya yu tukaomba opura murungo tumbithia so antu beto ambwire burubuge inya na tuendelee ni kuwatanira obuto kuwatanira tuendelee ni wikanira inya na ingwitikia manto yonthe yakagwa kolokia yonthe tweke murungu mbere na twike nkomwe tumbere no ntinkona thaibu ibwa mwete change na change igintu ikega sana tutike yo turamu no kumyare mwinyo change mkono igintu ikega sana bukaile bukona inya muntu mwero nwere kila tumwekere ukumya anto ara tone nate tumbikia kuruta muntu kwa miaka 20 bwithirite buri bantu miaka 20 twethirite turi anto amu
na antu bankomo batamenya wathi bonge in fact kumegitharira kwa antu beta MCA beta councillors twithirite nkomo turi antu amwe lakini nashukuru sana nonto antu bara baingi nkomo ibakuwa tunahitaji change tukwenda change so katu embrace change onto bonke buranke umbikia kwa anja antu bankomo antu bankomo tafadhalini egitara kuyokia kura ira kinya bara batena kura ito yokia kura kenda tu ya kuhakikisha tukuringa kura ira antu bara bateringa kura na bena kura kambo ire ito tafadhali kuringa kura iko kwa change nkomo na rero te kuringa kura ukauwa woni nkwenda wathani bo bwero no wote reta kuringa kura wekira kirore gya kuwa wathani bonde renda bwathanwe muntu fulani ugwaka buruburu no atiti tafadhalini ito ikinya ithiara gituone inya itha manto yara yataambereria na kuma next year ingwete ki manto yake itha yake rairwa sana anto iba ikinya bayokie kura igitara kura ria kinya twethira twe serious gikuringa kura ndene nkomo nonto woni findings ira mbwethetie mwanka thai nkomo wondie nkomo ni kuringwa kura ni ageni baba ingi sana kuma ome na kuma ome ageni bakeya bakaringa kura nkomo na bageta bakeya bakadesignera nkomo na bageta kwa batu antu bankomo tukeya kwithira ageni batu ingira ki kuringa kura cia nkomo batu itwetete butibugi na batu itwambiriria kuruka metha bara bateringa kura bara turiga tukiara kia muromo twakikishe kura tugeta tuchiringe bwega bara bate kura twakikishe tugeta twayokia kura na tomba kuringira ndene nkomo yetu ibwega sana alright bwega sana asante sana nontu wetu akinya mweshi na kinya murithira wa Meru TV na nkona kiongozi tawa Muchomba Marigu ukethia Meru sana akiuga kagita kama choka machukuru antu meabara bichi yonde batire iba guchokia na ba guchukuru bwega ndikumenya maybe migambo ya mwetu kirekire na mema choka machukuru kinyabo bomba kwera ciari ata tukirekire kambire aciari baichiumi magita ya turi thai feminasi magita maumu especially kiri aciari bara bena na skuru ukona wena mwana university wena mwana secondary wena mwana in the primary school ile cha thai tira turare autene urita ira cha menyeto era wa free primary education irare weta ya inya free secondary education mantu magitene yara turi thai ya maumu lakini we muchiari kanko encourage ntuko yeru ari ichiumie buru na kwa njia yoyote ile nyago kethira buru ichai ugetana kithomo igiko kiki mbere itungangane tuthomethie ana betu ibo inya yetu yaru ana betu ibo wirigiro bwetu kwa utwakikishe ukeyota mwana ukiuo kuremwa imbi ikuthomethia mwana na mwana ora wengwa wito pruvira chukuru na kumba kuruta ngwiriku ngwira uti mwana ati uwezo bwawe mwana ethira ati umba wita line kuthoma ni mwikinya tikineka kosira ka umba witethia no maishene no geya kuote kumba uwa muchiari wina achore umbekia weta na boka ruwa chai na boka ike mwana ora ga kuma skuru muchiari ukalusup watela mwana ora mwanko mutigera okinyambi okinya kirasine ira murungu akutharimire ya mwana mwana ora bati kumenya no inyagoke inyoke ethira otongi ate feminist kwibombera antu inyoke ethira we mwitongo kari wakura ntuko imo na wakura matunda yakune ana baku na wakura na barabaku ibo baketha bena njukumu yo kumenye no matter how much money you have omba kwethira wena mbeche nyingi sana lakini itarera ri okuru inyo ure mwenyi manto yaro bwethakia ure mwiko manage mbeche ira ukethira ote na anto akwe baro menyerete bakumenyerera uwe mbeche ira igete inya bangi into bira bigeta abangi ko empower your children ekira mwana kuinya kende itarira ria kinyarira ugo kwangaratana kana ukoro kathire inya withira wino wo utetheria ndetonera so muchiari chiomia tunapitia hali ngumu lakini in all things Murungu akombe pia Mungu pikia kuira muchiari. Thank you very much Mwashi nontu bwa kuona kanya twaraniero kiriro we munde na bwega nontu bwa kagita gutoka twi mutambo. Nashukuru pia ibwega sana na bara bonde bo tuthikirite ntuko yeru ari tumeshukuru na ethire ni bwithaira buri amwe abatwe
Jumatano chionthe Yeah. na tukaomba kwithira tukiarakia mantu ya maingi ya kweya wa muchiari na inya wa mwana na inya wa mwananchi Yes. uratumbikia kwithira tukiendelea bwega na tuitethia nthi cietu na mugongo wetu bwega ibwega sana bwega sana. Asante sana na kinyago murithire wa Meru TV nkatho cia mwanya nuntu bwa kwigura kionini ya TV yaku kuma ria twambirie mwanga gitania ka mheshimiwa Muchoma Marigu ketheka sana. Uyu ni mheshimiwa ora kuromba giti kia MP na aratharaka thire tukinya gitethia na mirandi ingi ya uthii na mbere kathumba ibwega mheshimiwa nuntu bwangu ira kinyago ukuruta naguo gutharaka na ingwitigia kagita gakinya tharaka ikaina mbere kwigua ikionaga matunda kuma kiri gugu nuntu ingwitigia tharaka iri batara mutongoria tagona ku uratureithite kuma na arora tharaka ingwitigia ndetu ni kwarete ciorongo nonete nuntu Muchoma nethiritwe kithomithiana nethiritwe kithondeka barabara guntu mwanya nethiritwe mantu maingi sana kogu atongoria tawe ngwitia mbotu kuina mbere kwigua tu ukiaragiria tutie na mantu maingi kuma kiritio kirigo murithiro Meru TV tukaina mbere kwa twi kwendagira ntu wembega ndagite kuraya tukaina mbere kwa twi chokerekere mantu makonna kithomo na twakwendera tu ntu wembega twatende na mheshimiwa Frenda Kaimenti muchorera waku wa nkoro kuma na arante chia nkomo na ntu bankomo gatuthi na mbere kwa tukiga karikaniro nuntu mantu mega mayite nyuma ya twathungira gwange tutinde bwega.